Kambuni ya utambia wa Maai tauni-ini ya Nakuru ikoretwo igithii hathara ya makiri ma mbeca kumana na utambia wa Maai na njira cia magendo. Unyihu wa Maai icigo-ini imwe cia Nakuru niguo ucungiriirie uthuthuria kwambikwo. Murugamiriri munene wa kambuni ino Rueben Korir akiuga ni mararutithania wira na honge ngurani gutigirira aria meikiriire miberethi ya Maai mugaru na watho ni matacukirio ikinya. The regulator already has released water regulations around vending, which is touching on the water tankers. So there are regulations which the regulator is saying they are rolling out the implementation of the regulations as far as water vending is concerned. Sisi kama raia, kama residents wa Nakuru tumesema hiyo matanki zote za maji sio malori zimeandikwa clean water, sio regulated, na sheria iweke na tujue the source of that water inatoka wapi, ndio isiwe kama calamity. Sababu wanapeleka kwa mashule, kwa hospitali, sasa kuna shortage of water. Ona kuhanuro uguo Korir akiuria thirikari kumongerera kigina niguo mahote gukinyiria aikari motungata na njira nginyaniru. Kenyan water sector requires investments of more than 100 billion every year, so there is need for a lot of budgeting increments towards water sector. Hideni riu murugamiriri munene wa ruhonge rwa utambia wa Maai Rueben Korir augite kambuni ya utambia wa Maai ya NARUWASCO ithiete hathara ya makiria ya gicunji kia 50 hari igana mugaru na gikiro kia 20 hari igana arikio githimi kuringana na ruhonge rwa utambia wa Maai. Kuringana na CEC wa maria maturigicĩirie kaunti-ini ya Nakuru kiogora mureithi, thirikari ya kaunti ni iranĩire kugacĩrithia utungata wa Ugai wa Maai. Kwa hivyo sheria ambaye inakuja ambaye itawekwa sahihi kesho na mheshimiwa gavana ni kuhakikisha kwamba maji inatumika na miradi yote inayofanywa inatumika maji ikipatikana kwa njia inayofaa. Thirikari ona kuhanura uguo ni yorotetwo ni kwaga gwikirira urori wa mitaratara ngurani iria tanyitwo gukorwo ikiguna muingi. So we are doing massive investments, but unfortunately kamati nyingi ambazo ziko pale mashinani wakipewa nafasi ya kurani muradi inakuwa sasa ni private property. That is a major challenge we have. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa.